etru kokohwe enkwa entru onipa ne nkonkohwe wo mi obi ama ba ya wayi na di ana wapam na efere adwuma mu bia no enya de a me eye me ya na bonani nyame nka no ho na hwe imagiwa ewiase wo hu se obi etru kokohwe enkwa entru onipa ne nkonkohwe wo mi obi ama ba ya wayi na di ana wapam na efere adwuma mu bia no enya de a me eye me ya de ti ameka san se Akufo-Addo ba ye pa no se ye keka bomu adwumayefo a ofa ye ne adwuma o kreti ma Ghana-fo ye keka na ye kra akoye 1/3 of adwumayefo na ho deda no but so many na de adwempa ne akoma pa ka party ni ho asem sempo mi NDC ni mi MPP ni mi CPP ni mi cheda ba Akufo-Addo ba ye no na dawro mana meti baabie na me nso misa koma no ena ma anye se o media o si me okwaduo machi futuro mekọ media manya dwuma ye nti no saban ni beko aban ni bewu obeko obeye den yi o emfa me ho ene minimum dia meka obaye constituency mu ha obi o ha wontu mirika 1 pp ho da nanso Nyankopon adom ye fa na dwuma mu odudu odidi me peche oje sa se bi obeka party no asem kra akọ na obi ka party no asem boni anu ono nso wo ka bi na wo de o si o ye keka fun no na hia na ye keka manya dampan ena wo de wo no se wutidua ne so wo so ama esunsuo ne esu eyi aproagu amo e wase no na wo si suru no wura fi se dua no betimi apan wo ya wo afudua kotena suru nkro dua nkomu na wo de wo so ne geje na eniema titibon nkrofo tim na ya ode na wo sere kwa aban ti ena ya ode fruity bit ena nsuo ayi ye fe ne hwasuo egu nkrofo ho na wo de oti dua ni nkomu ena ya ode na wura fi se dua no nso betimi apan eti se na ye adwuma ayi Ghana ho ahwani se wo ye adwuma Ghana Commercial Bank wo se ena se ya pamo a brane enyina meye MPP adwuma no ana brana be hyase unya asase kura na brana umugba kura yase a ye be pasase ama na wadobanchi bi eti mimi nsumo obi a ya pam no because omo ye campaign hunu se aban papa ni MPP eti omo ye campaign abo MPP atenemu achanka nyenze ya wo mu nkonsa no ene ye teacher fo nsusu ababa wa bi de o se pad kuro nya nti wode ni tutwi fom ya nananom no momotam o eti se unya pad akomotam ya nananom no na tam na omomo ene tam no so omomo ana amutimi di koba bia eti se na unya pad nto na wusu kikam eti fom a enye no ho na me apietu me dwene Dr. Mahmoud Bawumia a oba be di MPP anim na me dwene me nka bi ma because Ghana fo ye nipa bone fo na teacher fo kra de chese omu ye bonia ya ma teacher ni enka wo ye da konya tablet aje so du sika aban ba ye oye ya ma tablet ni nana hwese de wasisi classroom blocks ene ma mo de kira de chese a Bank of Ghana midel Nyankopon ase omu wie kura mu sam emmo mo ma akura nka ho NDC omu ni Ghana fo ani papa ni ye hia sa de no na aban sumo mei chese Akufo ebi wa mitimi busa se na sika na se de ofa ni pagwam no de sika no Akufo de nyane no de atuaka Akufo fa wa less than 3 months na we pay aba na branti ababa wa ye oga odi na okọ na yasi petrol bu aye den ewiase aye de Akufo nkata no no so ka bi obu ya fa na adwuma mu no na nese edua na wuti esoro awusu ni nkomu na bu edua bedwira mfomo na me na me be pagyawo dabi omunsu na no akura de chese nkaso atefo no omodi koboko ni ma gu teacher fo no so sa so ko teacher ho ahwani fo no mse ekomodi omo ne omu esu mu nkonko tenafie mumra na mo ye nyina ye tenafie ye nya ban adwuma mutimo so mumra na kwan ye fa so didi nya kro no so ne ebo ba kwan ye fa so didi no mo so mumra ye do ba nchiase ne didi mumra ne ye so ye nyina ye no ba nchiase Musoli free classroom e kwam di mo musoli free classroom na mo mena kurase ne ma mo asase na mo no banchi ase musunu ma wi na ebo mo no mu teacher ni timi gina se Akufo-Addo mamu aye ma ma e ko na mu pe fia se yi wo won test yo kitiwi se wo dia wienye yi
teacher ni unam kura na wo trouser anu ahuja say yi ene yi Akufo-Addo by na mutimi she pias a teacher ni a wa she pias akikashem mu dress nyina sesa hu teacher ni afredi otumi sita abranti ababa we ni ho ekono ni nyina mo se mo mpe makatue mu apagya 20% 30% ni atomu ni nyina achi mo se enye etimu kofa ye nkokwa nkitinkiti chairman aba nkokwa nkitinkiti chairman aba ne nkokwa nkitinkiti o promise ye hu sunsanso enene musu no mo se Ghana fo nka bi mamo Ghana fo ni beda asem bi a wo kama mo ekomo ne mo mesi ma mo nyene me bona baso ekwa na me bona baso ayade amamu onu obu ni ye se de be ko bia na obu ni ye obi obeka se Mahama Trimo de bia nya no kore o me komo ne Ghana fo ankasa bo obeka sanso ma security fo moro me support no me de share Dr. Mahmoud Bawumia ho asem ye kan yi da and in the history of Ghana no vice president bi ni wa bama ni sanu aduma ada di fi coffee me first the man say yes vice president in here wa chair police council woni na mu a ekuko tirebetra na ne mena so no akwakope ba bi atena ena bi ba ye hu me si ma me no nyale bi ahu aduma doctor I don't ntimi nye ehu no de akwatena ba bi so yale ena vice president obi so ni bi enu odi esika keke ofu prem ba ko a etimi tua teacher fo yesu ika ofu prem ba ko onkomra no etimi hwa na esifo nyina so atiase enti no Dr. Mahmoud Bawumia e we ye kajiwa na chini die another bio me say ohima jiwa chama ni tuma me na mani abira na ohima jiwa me say se watitim na pietu si menye coach pa na se ohima jiwa utimi wanya striker dia ugina ne naso match bia bebo bia no bottom one shekurenye 2 goals e ma wo jeje cup ene ade wo world cup a wo bo na se striker ni gina mu a wo si striker ni di wo hye dodo nti wo yina kwotena cha akofa defender wo to ampa ho na wo hye ongo abetum what bi da kene Japan di wo ye nyina ye ongo no wo hye di wo ye nyina ye ongo ampa ho no oto eti Dr. Mahmoud Bawumia de me kan say yenye wo Ghana ha no adwuma na wo fom wo hye delegate bia enne day bia wo be hye delegate bia ka doctor ho asempa kire no opekura me yantwetwe kan Japan anu nsam no odi ku party na e ba opposition no yantwetwe mu ye phone so wo ye ya no usiki papa na wo na ana papa no so obepe ya ni madi no ye mo na Ghana for media me pese onya 15% me trimo onya de apietu me trimo onya de me wodo ntondo onya 15% na se owie na se otwahwe ne ye ma ne dokon no ne nani so te no a o kire ohia pani a obegene bag me de hye na me nkotena kagibi no obi nka bi me da se na se owie na se otwahwe ne ye ma ne dokon no ne nani so te no a o kire ohia pani a obegene bag me de hye na me nkotena kagibi no obi nka bi me da se